Hadin kejing yawat ke bejur bat kejing yatwat nakaliang ki bahiyang sem jong ukresan borlang karmudai ringkat ke senong kata bat kumjuru ha kejing yodon ringkat bat ke polis departemen minin ke janmit nadu ke por saw baje bat haduk khatwe baje minmit ki polis kila sedang ban lap ksai ya kejing ja ke jong une ukna nyau snam ubalong ukun suan ubala syong lasa ringkat bat ke kemihe ke jong ha ka senong nongra ha kadong marbo blok 3 kat kumna kerwak la ni ketelong kebor ke bala mi na ka polis departemen meni kemiat ha kapor khatwei beje kele thu ba lingba ki CCTV layo i ba une ukna uladon ha kalenti ban lek cha la palang hnrei hadin nang ta la ma ulon phai no na kata kalenti bat ba omla ban tip pat nang ta se ula lek hadin ba ulon phai na kata kalenti ban lek cha la palang tu mentang ni sangat digede jingkren na kaliang jong ka polis departemen Mana kah om dan? Sebab emenyan guys. Sebab suruhan yang lele arbiji lagi untuk kapor bija. Dapat CCTV mungkin ula lek sila pelan. 1.5 ya. Arbiji. Ha, 1.5 ya. Cepat buka dan dan sendiri. Yang Kita nombor arbiji ya. Itu kalau kelas untuk nombor nombor buat nombor 5 untuk